Kani gadega pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Mentau snam kaniam maniway blay ne kabalang Unitarian hakni kathan chatai lamingi kala kenjo show snam ubasis pa laipo nadu bala sangyaka da way na ki kraw perkhat kabri uhnyo trap ubabu hajam kisor sing nongbri kadai kaniam kabadan ka jinget tang ha way blay bat watla la sangyaka tang hapdeng ka kenhun ka batang khendiat ngot handai kat nang ya kisngi bat kisnam menta kani kabalang kala suthit bat kumba ka way ka kentien jong babu hajam kisor sing ka ong tu nang roy kumta kini ka balang ru hakini kisngi kala roy hakaleng kini ka jela bat hakini ka than chatai la mingi hi barok kowe ka khat pratrik unai lur kadai ka sngi ka belajurak hi kerpang kum ka sngi ba kerpang jong ka balang Unitarian ka badai ru ka sngi shuti ha ka jela hi barok kowe hanrei mentau snam ha ka balang Unitarian nong thamai la rakhe na du ka khan riu tarik mentau nai lur ya kani ka jing rakhe ha ka balang nong thamai lawan ban peli perda da umintri sarkar jong ka jela uba Ronnie Willingdo ubalong ukong san ha ka jingelang ringkat UMLA ka UDP na nong thamai constituency ba Jemino Motho kum sembut kongsan ha gani ka jing rakhe la don lang ru ki rang ba snong na keleng gisnong ki ba ha pa po ka nong thamai constituency ba ashwa ban pania iki program ha gani sngi la yo ka jingkran lamprang halo ka Unitarian Day na way ni kinoy lam nyam jong ni ka balang u Reverend Derek P Parian haba kren ha ka jingelang uba Ronnie Willingdo kumju uba Jemino Motho kila kren yaki kintien ba shongkun ban aimen siem ki nong pania jong ni ka balang bat la pen shongkun shu shu ya kani ka jing rakhe ha kani ka sngi sedang da ki jing rwai ni ki kwaya na smith bat nong thamai wala ni don ki control ni boper ki balang ni boper ki chat bandri ni boper ka jingi kai jong uni rangba babu hajom kisor sing nongri kani ban manra ya ka jingi tuling ban mani ya way boleh mo belong nongbo nong hau juni lo belong penman ni kani ka pertai lo belong penman tu ike ke badan ha kani ka pertai badan peneng ru kunju bat kan yang kecing hikai ke jong karun lu ha ke jimun ke jim perkhat juni bagi lo away awle democracy susarong ba nila permi you can see a theologian a philosopher na the juni in babu hajok resource ha ki 19th century kumba on guest of honor juni mantan Dr. Jungdam Mauto le se ka pule dang le ka Qatar bidang long bah lihat itu kipor nila permi kiru crowd kini na try ni deban so sarong gum ke democracy irrespective of which religion you belong to they kum ke real ni so comment bagi permi kum ni o ramba uratba uba hado mata his thoughts his philosophy is still relevant they so comment but ngai gidan unique hagane ka balang ka ba kumala keren Reverend Derek ba mentang ya keren ya kena ke gender equality. In the 19th century, we have in the person of Babu Hajam Kisor Singh, bala pek ikan ya, ban pek bagi kentai bercenderang ini long keju. Tiada mentah pat kapertai kembala orang Reverend Derek, kita ni keren di seminar, segi simposia, kuno ba ikan tai kinum syariah ben berpimpin kapor mentah. Mungkin syuting kita, wali kita belum kena arus dan jumlah. Very unfortunate. Tekum kerja menreal, batrai ni dimension kerja hikai jong ni uratba, banpek ba kerja hikai jong teaching jong ilong relevan. Kenapa kapor, bangin buram yang kita thai, ngin buram yang kita belum kena, batna try. Let us become a better human being and let's make this world a better place. Kabalang jing shisha Tanila ay Buhajam kisor sing Nanseng baskel Ban yitbela jing sha Nasir karel